Mu gihugu cy'Ubuyapani bahinduye amwe mu mategeko yagengaga umupira w'amaguru mu rwego rwo kwizihiza imyaka 100 shampiyona yabo imaze itangiye. Muri iki gihugu bashyizeho ko nta makipe abiri azongera kunganya muri shampiyona, ahubwo bazajya bakina iminota 90 hanyuma banganya bagatera penaliti hakaboneka ikipe itsinze. Ikipe yatsinze izajya ihabwa amanota 2 hanyuma ikipe yatsinzwe kuri penaliti yo ihabwa inota 1. Ubundi muri shampiyona hirya no hino ku isi iyo ikipe zinganyije buri kipe itwara inota 1 n'indi gatwara inota 1. Hari hashize iminsi Gerard Pique wakina ikipe y'Igihugu ya Espagne ndetse n'ikipe FC Barcelona atangaje ko yifuza ko hahinduka amategeko ikipe zinganyije ubusa ku busa zikazajya zihabwa ubusa aho guhabwa inota 1. Ibi ngibi bavuga ko byazafasha kugira ngo amakipe agereka kunganya ubusa ku busa, ahubwo bajye bakina umukino ufunguye, bityo abafana bungukire mu kubona ibitego, ikipe zihabwa amanota ari uko zinganyije ibitego. Ese wowe wumva iki cyemezo gikwiye gushyirwaho? Ese wumva mu Buyapani icyemezo bafasha aricyo? Tubitewe muri comment.